ibihe byiza mwese abakunda kudukurikira. Tariki 24 z'ukwezi kwa 12 turabifuriza kuzasoza umwaka neza no gutangira undi mwaka neza mwese, kandi Imana izabagwize mu mwaka uza. Turabifuriza kuzagira umwaka ubahiriye kandi bizaba uko tubyatuye. Wowe utwumvise wese umwaka uzakubere mwiza. Turacari mu biganiro nanone byo kuvuga mu buryo bwo kuza muri Canada, kandi turakomeje. Ntabwo ntekereza ko tuba tubwira abantu kuva iwabo, ariko n'ababishaka, n'abari interese, abumva ko aya makuru abareba sava. Urubuga rurakinguye, ugomba gutegera ukongera ugategera ukambaza. Sinishyuza amafaranga kugusubiza, cyakoze sindi umuja wa migration, sinkora muri migration gusa, ndi umukoranabushake, nta mafaranga naka. Niba rero uri interese ushaka kuzaza ukomeza kumva ibiganiro byacu, ndagira ngo ukande subscribe. Iyo ni inkunga nini uzaba uduteye kugira ngo igihe cyose tuzajya dushiraho amanotification akugerereho ku gihe. Canada nigeze gutanga parties ebyiri zivuga ibyiza biba muri Canada. Bya mbere navuze kuri 12, bwa kabiri mvuga ku 8. Ni byinshi, ariko kubivuga ntabwo ari comparison n'igihugu runaka. Ni ukuvuga ngo ni byiza nje nayibonyemo. Hari ibihugu byiza cyane by'ibihangange, nabwo ushobora guselekisiona ibyiza byabyo ukabivuga. Hari n'ibihugu bikennye bifite ibyiza byinshi, ariko kameme Canada ifite ibyiza byihariye njewe nashimye mbasha kubivuga. Kimwe nuko ushobora gusireleva ibibi, kuko nta gihugu kitagira ibyiza, nta n'igihugu kitagira ibibi, ariko igihugu cawe kigomba kuba arico cya mbere kuba ciza kurenza ibindi. Niba ndi umukongomani kameme ku isonga haza Kongo, kandi umunyarwanda ku isonga hakaza u Rwanda, kandi ngomba kuba ndi amezire yo kujustifia ibyiza kundi igihugu canje. Sinopfa kuvuga gusa ngo nkunda igihugu canje ngo kubera ko ari canje. Ngomba kujustifia kubera iki ngikunda. Ngomba kuba mfite inkingi ninshi zifashe zijustifia rwa rukundo. Noneho Canada ndayikunda cyane, kandi cyane kuko nje narayishimye. Hari ukuntu tuza abantu bakitetesha ngo imbeho irahari. Ko uyu munsi turi mwe 12 ari ubwo nariko mbona ejo bundi ya Liberita bari muri mwe 24, abari muri noro ya Quebec ubu ngubu babajije ashobora kubwira ngo turi mwe 25. Ibihugu by'Iburayi yo imwe yepfo bari muri za mwe 30. Imbeho se kwa imbeho nimbi, imbeho ni nziza. Nigeze gukora ikiganiro kivuga ibyiza byineje abazungu. Uyu muryango aha haruguru aho ntuyu muzungu tuyaha, iyo akubwira ibyiza byineje, iyo itinze kugwa bazabarira urubura, kuvuga ati uyu mwaka uzoba mubi. Kakurya iwacu imvura yakazitinda akavuga ngo uyu mwaka imyaka n'inka biragize ntibizagenda neza. Ubwo rero Canada mfite ibyo nayikundiye. Nababwiye ibyiza 12, ndongera mbibwira 8. Uyu munsi ndashaka kongeraho bike, kandi hari ababikurikiye bagiye babikurikirana cyane. Noneho nuzaza muri Canada abayizi, ubundi arabatekereza ko nta somo riba ririmo. Harimo isomo rinini cyane cyane. Nje mbere yo kuza muri Canada najaga kuri internet, kaja muri cyber, kabanza nkareba buri ntara, kayireba nkareba ville uko ipanze, nkareba amazi ayirimo, nkareba imyubakire yayo, nkareba amakilima yayo, nkareba nkayikurikirana de toute façon zose uko ari intara 10 n'amateritwari 3 byose ne narabirebye. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo kujaho uzi bigufasha kuhamenya. Tarahagera nahashushanyaga. Hari nk'umujyi nakundaga kureba, umujyi wa Quebec City kundaga kureba cyane cyane.
ni umujyi mwiza cyane urambitse, urimo amazi menshi n'amasararo. Umunsi umutembereramo ku ikubitiro, amasararo nabonaga nahise nabona aha narahabonaga. Montreal, meme ka Montreal, imihanda yaho hari hamwe nagize ni rwose imihanda narayibonaga, hari imihanda isobekeranyije gutya, kaba umuhanda umwe ukomeza hejuru, narahageze ndahibuka. Donc ukagira ide. Rero gutanga ibi c'est pas pour s'amuser, ntabwo ari ugutakaza umwanya, ahubwo hari isomo. Kandi iyi video nishaka izokurikirwe n'abantu, reka ndabizi ko izokurikirwa n'abantu barenze 2,000. Nishaka irebwe n'abantu 50 gusa, 50 personnes cyangwa 100 personnes, abantu 100. Yabuze mu abantu 5 bakuramo ikintu kizima. Yabuze abantu 5 bari interesse bavuga ati voilà, ngize ico menya kuri Canada. None yo ni contribution inciye mu gorero, ndavuga ibindi byiza bikeya, kandi Canada ni nziza ndayibatuye. Canada ikindi cyiza cyayo cihariye, Canada ikoresha indimi zibiri. Ubundi indimi twita ngo ni abaswahili ni bazavuga ngo ni kizungu. Iyo bavuze ngo kizungu, lugha za kizungu ni zibiri, ni Igifaransa ni Icyongereza. Nizo ndimi nkuru ku isi, nizo ndimi zitwaye ku isi, nizo ndimi zivugwa n'ibihugu bikomeye ku isi, nizo ndimi kenshi zigwa mu bihugu umubare munini ku isi. Gikoresha izo ndimi zombi, ico kintu ni kinini cyane. Iyo uje hano muri Quebec, aha twe turi Gatineau kuri frontiere na Ontario na Ottawa, zombi zirakora mu masekiteri yose. Amasekiteri ari agera muri 4 ya hano muri Gatineau, yose apakanye na Ottawa, ho bakoresha Igifaransa n'Icyongereza. Ariko ukugenda winjira mu yandi mavile za Sherbrooke, za Trois-Rivières n'ahandi na Quebec, usanga Igifaransa kiganje cyane. Ariko ntiwogerayo ngo uri umwongereza, nugera muri biro vous vous dérangez. Nuhagera uri umwongereza cyangwa ukahagera utazi urundi rurimi, uzi English gusa, ngo donc muri biro hagomba, biro za guverinoma, biro ninshi, hagomba kuba harimo umuntu uzi indimi zombi. Tiwagera ku kibuga cy'indege cya Montreal cyangwa cya Quebec City cyangwa n'ibindi biri aha ngaha, ngo nuhagera ngo uvuge ngo si English, ngo ugire ikibazo ngo ntubona, baruzuye bose baba bakizi. Okay, tuje mu ma province bavuga cyane ibyongereza, tureke Ontario biravanze, ni Igifaransa n'Icyongereza kameme, ni byinshi na ame no mu maduka y'ubucuruzi usanga bagenda bangaje abavuga Igifaransa n'Icyongereza. Iyo ugeze mukavuga ati nje ndavuga Igifaransa, okay, ndavuga ati fulani nazi. Rero Canada yose nuko. Ico rero ni ikintu kinini gifacilita amahanga yose aho wava ku isi kuza ukiintegra. Iki Espanyol vraiment nico. Kuba afite abana biga ku mashuri kubera guhura n'abantu bavuye muri biriya bihugu, iki usanga biriya bihugu bya Amerika by'epfo cyane nico bivuga, Amerika du Sud, usanga n'abana barakimenye bakakivuga kubatesaba. Bana natumye kuja kwiga wenda Icyongereza cyangwa Ifaransa, ibi ni biki bindi bahe bavuga. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo iyo ni avantage nini, cyo ni kindi cyiza. Njewe nza muri Canada, Icyongereza ntacyo nari nzi, vraiment nari nzi gakibe na kagake, ariko mu Gifaransa nahise ni adapta. Hari abaje batazi n'Agafaransa na gake, bazi Icyongereza bahise bi adapta. Urumva icyo ni ikintu washimira igihugu, cyo ni ikintu kinini. Kibafite ururimi rumwe gusa, ngo utazi ururimi araba block. Izo ndimi zombi muri Canada zirakora kandi ziremewe. Ubu ho bafashe n'imbaraga zo kwagura Igifaransa, cyo cyari gifite amakurusa makeya, cyakiganje gusa muri Quebec n'indi ntari imwe niho zari zisa n'izigagaye, no muri Ontario amarejo amwe namwe, ariko barabyaguye. Cyo rero ni ikindi cyiza navuga ngo ca 21 cyangwa 20 ca 21 nakundiye Canada, no kugira indimi zibiri. Hari sondage bakoze muri Quebec, nanje bampisemo guverinoma, bampitamo bakubaza indimi uzi n'indimi zivugwa muri quartier utuyemo,
n'abantu mukominikana indimi bavuga siritu n'indimi we uzi. Bampisemo nanje nafashe umwanya ndabisobanura ndabivuga. Indimi zivugwa muri Quebec ni nyinshi cyane 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 cyane, ariko izo zibiri ugenda arizo zigarukwaho cyane, zigenda arizo zigarukwaho. Abagiye bava iwabo barazizana ku buryo n'igiswahili nko mu hantu hamwe na hamwe ubu ngubu usigaye uvuga ngo swahili, ukabona baraguhamagara ati igiswahili hano hari umuntu ku bitaro, wozo ugadusobanurira igiswahili muri aya mashirika yandi igiswahili, wozoza ugasobanura igiswahili. Narwo ni ururimi rusa n'uruha cyane cyane ko ino huzuye abakongomani, huzuye abatanzania, huzuye abanyakenya. Kubera izo mpamvu nyine kameme n'abantu babaye i Rwanda n'i Burundi barakizi. So rero gasanga ni ingenzi, ariko izo ndimi zombi nizo zizwi ku isi. Langue maternelle yoyo ni ibanga ryawe. Cya kabiri, ni igihugu kinini cyane. Hari uwavuze ko Canada iruta Uburundi inshuro 337, inshuro 337. Ubugari bwa Canada buraruta Uburundi inshuro 337. Tekereza icyo gihugu, ariko gituwe na miliyoni 38. Urumva superficie yacu cyangwa uburyo ari kinini, ni ibintu de mapari nabyo biyankuraje kubera biyankuraje kuko hari amahirwe menshi y'utuzi, kuko bagenda bagura imijyi. Uko bagura imijyi birumvikana ko chômage izabanki, kuko utuzi turagenda tuboneka. Hari abantu bavuka bahe bakura, ariko kameme tiwikonsidera mu banyamahirwe make, wikonsidera mu banyamahirwe benshi. Ico naco ubwo bugari nyine urumva n'ubutunzi, amashamba. Cyo ni ikindi cya gatatu, ndavuga nka 5 gusa cyangwa 6, ni kubana. Kandi mwibuke ko nababwiye kubana baha abana amafaranga chaque fin du mois, abana bose moins de 18 ans. Mu ntara zimwe na zimwe ziri mu ntara ya Quebec bo nyuma y'igihembwe bagatanga yandi. Icyo ni ikindi bongeraho. Iyo ufunguje amafaranga, iyo ufunguje konte zo kuzigamira abana, guverinoma irongera ikongera amapurusa ku mafaranga wagize, iguha 20%. Nimba uvuze ngo uzazubikira umwana buri kwezi $100, guverinoma iguha 20% y'amafaranga washizeho. Timwumva ko guverinoma yikubze 3 ku mwana wawe kumuha amafaranga. Icyakane, hari amafaranga baguha ngo ni tike iyo umwana natangira kwiga kaminuza, buri kwezi baverisa $600. Iyo content uyifiteho access, bo baverisa $600 buri gihe. Ico ni kindi kinini cyane. Nakongeraho bibaye 3. Reka nze kongeraho ibindi 2. Ni igihugu cya demokrasi, urigenga uko wumva, uko ushaka. Vraiment ni huru, amahoro ni yose. Ni igihugu kitagira president, nta president Canada igira. Haba premier ministre, nuko umutekano ni wose, uko ushaka uragenda. Ni igihugu cya demokrasi. Ico ni cyakane. Icya 5, ni igihugu ari umugabo waherutse kuvuga neza, iyo uvuze ngo ndashaka kubimbwa, ngo bo bakomeza n'umurizo, bagutiza umurizo kuvuga ngo ube buri. Ariko ivyo ndashaka kuba bon, ndashaka kuba mwiza, ndashaka kuba excellent, babikuba kabiri nabo kukugira extraordinaire, udasanzwe. Cyo ni ikintu kinini. Rero muri bimwe na bimwe ndakoza amadetaye, cyo ni ikindi kintu kinini cyane nahagararaho mvuga ngo iki gihugu ni cyiza. Rero bifuza kuza muri Canada, ntiyagira uzaba cy'intege, ntiyagira uzazababwira ngo no, ntiyagira uzazababwira ngo Canada ni nziza. Kandi cya kabiri, uza kwiteza imbere. Undi afite ubushobozi, abawe bose boza bakahaba, ukabasha kugira gute, ukabasha kwiteza imbere, kuko amafaranga agaruka mu gihugu. Harabavuga ngo bakabona bagiye ngo gukora ubusa, bagiye kuzerera, ariko amafaranga, mwibaza amafaranga aba diaspora bohereza muzi kuntangana. Uskora abantu muzavugana kubira ngo muri Afrika buri kwezi yohereza $700 buri kwezi. Ureke igihe habaye ibindi bibazo bimusaba za 1500 za 2000 buri kwezi.
abohereza make buri kwezi usanga uwohereza make buri kwezi yohereza $100 make. Fata aga $100 ufata abantu miliyoni n'imiliyoni z'abantu bari hanze. Ni imitungo nanone ija mu gihugu, abubatse abadiaspora bafite amazu mu bihugu meza arangana gute. Ntabwo ari uburara, nta nubwo ari uguta umurongo. Umusore unumva wose ugomba guharanira kuja hanze ukiga ugakorera amafaranga ukazabaho neza. Niba iwanyu ari umuryango w'abakire, niba iwanyu bafite ubushobozi, ariko iwanyu niba badafite ubushobozi, kora ibishoboka byose uzaza ukorera amafaranga ahantu uhembwa $25 ku isaha, 30, 35, 40, 45. Amakeya ni dolari ubu bagazanaga kuri 17. Niyo mafaranga make ushobora gukorera ku isaha. Hibaze. Rero ni courage ku bantu bose bumva bakora ingendo zo mu mahanga. Ntawe tubwira gusiga igihugu umeze neza, ariko ku muntu ushaka kwiyubaka rwose. Kadusoza ikiganiro, mbashimire cyane kubasha kudukurikira. Twandikira aho uri, ikiganiro kigufashije wagisangiza undi. Ubundi biganiro bizagaruka, tuzakomeza, turakomeje. Neje nigaruka igihe cy'amazuba, tuzakora ibiganiro byinshi. Ndabakunda cyane kandi Imana ibagasanire mwese abo tubana kuri chaîne. Murakoze.